Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Musidɓe julɓe, haray min hiwrike on, min landike on onon e ɓey gureji mon fo siɗon e jam, menen meɗen e jam. Haray ko darsu men on woni ko addi en fuɗɗito ɗo, ɓay hiɗen mari ɗo tanji jonte tati hiɗen yamira wongol ka suudu, ko ɗum addi en organise fi yen wawu nafitorde ɗi waɓutuji men, waɓutuji tawayɗi haray yimɓe ɓen ko e ka waɓutuji ɓe sertata. En inni wondema ko nde deftere ɗo faala ɗen jangude innetede wondema lekki wonande neɗɗo jogiiɗo nawnare. Ceernojo on windi nde deftere ɗo fi lekki muɗum wano siforɗen noon ka darsuji men feƴƴuɗi. Haray hila wawno tun argol waɗa bayana, kono ko faala ɗen yetade jama on ko fi honɗum waɗanɗen darsu ko sabu kala mo hiiɗon no waɗa bayana ande na bayana heɓini mo gandal ko jangugol. Haray hiɗen hani ɓantugol fi jande, wallito fi jande. Haray en innali wondema bayanaji ɗin ɗi nafata, ɗi nafa e moƴƴa, ɗi nafi ɗi nafoyey kadi, kono haray jande nde no hetti moƴƴa non ko ɗum addi en waɗu darsu fi ko wiyeten kon e ɗi waɓutuji men ɗo wawen nafitorde ɗi. Sabu hande sayi on ka woni ɗon faydi enen mo hiɗen wo en innayi wondema tan ala e hoore le yimɓe gaynuɓe goɗɗum ɓen fop ko 24 heures ɓe jogino, ma innen ko 12 heures ɓe jogino, ma 24 heures. Gaynuɓe goɗɗum ɓen kaka 24 heures ɗon ɓe gayni goɗɗum, ɓe gaynali goɗɗum ɓen kadi kaka 24 heures ɗon ɓe ronki gaynude goɗɗum. Ɗum holli wondema haray yimɓe ɓen ko honto ɓe ɓurdata ko wawgol gérugol tan on, wawgol nafitorgol tan on. Si en jangi biographie, si en jangi tarika yimɓe yeɗɗuɓɓen fo woni ko yimɓe yeɗɗuɓɓen ka diina, ma ko yeɗɗuɓe ɓen fi ka gande aduna, a taway ko yimɓe ɓe siforano perdingol waɓutuji muɗum. Ko nder ko 24 heures mo jogi ɗen on, kamɓe kadi ko on 24 heures ɓe jogino, kono ɓe wawi waɗugol piiji luttayɗi. Enen kadi ɗen hani nafitorde ɗi waɓutuji men fiyen accu goɗɗum ɓawo meɗen ma naɓoren piiji go. Haray ko nde deftere wonden e jangude enen en sifino hanki wondema go alqur'ana no ñawda, alqur'anare nden ko nde lekki. Mi jangani on hadis on ka oya yehi tawi ɗon lanɗo on wondema yaare no fiɗimo o ñawdiro oya suratul fatiha. En inni wondema haray no heddi masala goto mo mi ɓanginali hanki, ko honɗum woni on ɗon masala. Mi fuɗɗinomo tun kono mi landitaki mo. Moccowo ko ɓuri moƴƴude goɗɗo si tawi tu woni o soƴi goɗɗum e makko ko yo moccito kanko tigiri, harana yo yaw ka moccowo, ko ɗum ɗon ɓuri moƴƴude. Sabu ceernojo on sifanike en ka deftere ɗo o hoɗi makka duuɓi heewuɗi, hari kala ko heɓi mo ko fatiha o ñawdorayno, kala kadi landiɗo mo lekki o tindina on tigi fatiha. Ceernojo no wawno moccude mo, kono ceernojo on si en daari sahaba ɓen e yimɓe moƴƴuno ɓen ɓaawa ɗo, hari kamɓe ɓe udditata place ji ka moccete. Hari si goɗɗo ari landike ɓe koye ɓe tindin on tigi ko honɗum moccitorte, on tigi tigiri waɗana hoore mum golle ɗe. So tigi no wawata on tigi mocce, kono koko wonde e hiide uddutugol place ji, waɗa publicité ji, jonna numéro téléphone ji fi moccugol, ɗum ɗon yimɓe ɓaawɗo ɓen, yimɓe moƴƴunoɓe ɓaawɗo ɓen hari ɓe anda on fiyake ɗo. Haray noon naafi en harmin ma en ɗumanni ko wonden e haalde ɗo koko ɓuri moƴƴude kon. Haray neɗɗo on si o ari o inni moccan, ko ɓuri moƴƴude ko ya jannumo ko moccirte kon. Haray si heɓimo kanko tigiri o moccitoto, haray ko ɗum ɗon ɓurata jogade nafoore nde. Haray hiɗen tori kañum kadi wonɓen ene darde ka réseau sociaux ɓen, si ɓe wawi feƴƴinande amiɓe maɓɓe ɓen haray hiɗen tori ɓe feƴƴingol, sabu haray nafoore nden yaajay, sabu fandore men nden ko nafitorgol ɗi waɓutuji ɗo. Haray en janguno hanki innuɗen wondema o arnoɗo landi ceernojo on wondema hino faala himo waɗi nambara, himo jogi ellaji, himo jogi geddi, yo ceernojo on wallumo o heɓa lekki. Ceernojo on attimo jonnugol lekki arani kin inni haray ko a anda kon yaw landoɗa anduɓe ɓen, lando ta wulu ko a anda, ko lekki arani kinno. Lekki ɗiɗaɓi ki janguɗen kinki ceernojo jonnima ko honɗum ko jangugol alqur'anare nden
wuurida e mayre gollitira ñaawore mayre on yeri ko waawi kon woɗɗito kala ko nde haɗi haray ɗum ɗon kadi onte hiyay lekkele buye muɗum innude wondema alqur'anare nden nde ñawndey ruhu ma on nde ñawndey kadi ɓandu ma ndun alqur'ana no ñawdore ɓandu ndun no ñawdore kadi inne wondema ruhu on sen inni ñawdugol ɗo ruhu kon ɗum faandi ɗen wi mana alqur'anare nden sa janginde a jokki ñawore mayre on ko wiyete hasidankaku gufugol goɗɗo angal ɓuttu ɓernde ɗin ɗon piiji fuu ɗin konnaguji fuu iway ka ɓernde ma sabu haray ko deftere allahu subhanahu wa taala innuɗen kadi wondema ala deftere wawde wa alqur'ana ka hoore leydi ɗo fi honɗum woni ko deftere roman woni ko piiji ɗin fuu si ɓe teddinima ha ko noddugol ma jonne prix nobel kono ha hande en hi'ali deftere ɗo tawayde sa maayi nde yayde tefanoye si wona alqur'an hara hiɗen tori allahu subhanahu wa taala yo allah okkor en doole gollitirgol alqur'ana wuuridugol e alqur'ana hara yo allah subhanahu wa taala okku e moƴƴereji ko woni e nder alqur'ana allah kadi nemini en tawde haray ko e mofte ɗe alqur'ana jippiɗen e muɗum haray ko ɗen wonɗen e muɗum hande en janggay e ceernojon inni e wondema alqur'ana ñawde o inni wonde noon wonde hiɗa wawi jangude ronke ñawdude kono haray si ronkima ñawdude wona alqur'anare nden jogui ella wonde ko an jogui ella en pi hanki misal innuɗen ɗum hino waywa sa yehi ka pharmacie a landi e lekkele goo ɓe landotoma siɗa mari diabete si tension ma no ƴawa wonde siɗa mari diabete ɓe jaɓatama yeyide lekkele goo est ce que ɗen lekkele ɗe ɓe jaɓanima yeyide ko holli wondema ɗen lekkele ɗon ɗe moƴƴa non ko an jogui ella lekki kin kañum hikki moƴƴi kono ko an jogui ella wonde alqur'ana ko hatta ñawda en ko sabu hiɗe mari ellaji ko ɗin ellaji hande inchallah jangueten anden ko fi hon ɗum wonde mi janggay qur'an hara mi sanjaki mi waylaki wonde mi toroto allahu subhanahu wa ta'ala hara mi hi'ali jabawol ngol no mi faalira non heña haray ko darsu men on noon mi janga min ka ordinateur an wonande jogiiɓe defte ɓen hiɓe wawi darde kan woni e jangude ɗon faslun addu'a yadfa'u lmakruha ɓe inni du'a'u hande ko lekki tataɓi ken e inni arani ken ko landagol ɗiɗaɓe ken ko wurudugol e alqur'ana tataɓum ɗum ko hebbingol waɗugol du'a musidɓe julɓe nulaɗo sallllahu alayhi wa sallam maki addu'a mukhul ibad ɓe maki ko woni du'a'u ko ɗum woni ngandi dewal kalkili ngandi ndin ko ngandi woni fi bani adama ɓe maki dewe ɗen fop ko woni ngandi mum ndin ko honɗum ko inne wondema ko du'a'u hebbinen toragol allahu subhanahu wa ta'ala allah no jogi ko lannata allah ko sa torakimo o mono allah ko daali udu'uni astajib lakum torelan mi okkoran yetelan ha hande son hi'i goɗɗo innowo torelan mokkoran enen ko si goɗɗo torike en okkorenmo kono mo kala sabu mum suuɗay ko jogi kon fiwata tore kono allah subhanahu wa ta'ala kanko jeyi khazainu samawati wal ard wa lahu miratu samawati wal ard kanko jeyi ko wi'ete kala ko wi'ete ngalu wongu ka hoore leydi ɗo kanko arsikata kanko jeyi haray ko kanko inni torelan lan jogi ko lannata mi okkay on allah kadi daali si ɓe ari ɓe landike nulaɗo wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wata da'i idha da'an falyastajibu li wa yu'minu bi la'allahum yarshudun allah inni wondema si ɓe ari ɓe landike ma nulaɗo ene allah no ɓattiɓe fi yoɓe toro allah okkora ɓe yeetoɓe annulaɗo haray yoɓe toro allah allahu subhanahu wa ta'ala mari ko lannata hokkayɓe musidɓe julɓe ɗuɗɗinen waɗugol du'awuji kala ko mabini en kala sonjamu jogiɗa kala ko wi'ete ɓuttu ɓernde mo ɗaɓɓata on ma yo fayɓe ma ɓen barku ma ayya barku ma ɗa jogi hiɗa mari fandore a ronku yo sottu ma hiɗa ma pori hunde a ronku yo sottu hebbin waɗugol du'a
ko ɗum ceerno jon inni ka deftere ɗo addu'a'u yadfa'u lmakruha wondema du'a'uji ɗin kadi no duña piiji bonɗi ɗin e piiji aña ɗin e hoore neɗɗo. O inni yeeso ɗon wa kadhalika du'a o inni ko wanono o yeetorma non alqur'ana ko lekki landagol ngol ko lekki majjere ko non kadi woniri du'a'uji ɗin kadi ko ɗi lekki. fa innahu min aqwa al asbabi fi daf'i al makruhi o inni wondema fa innahu no waɗugol du'a'u on min aqwa al asbabi no jeya e piiji ɓurɗi jogade doole no jeya e sababuji ɓurɗi jogade doole fi daf'i al makruhi e duñugol piiji bonɗi ɗin. sila faala duñugol piiji bonɗi ɗin e maɗa faala sakkagol bomɓe ɓen e maɗa haray musidɓe julɓe nabugoyagol gorore ka ɗatte cele mana hirsoygol gertokon inne ka kalama ko batine haray na ɗum wawete dandude ko wawete dandude ko a hebbin du'a ko ɗum waɗi ceernojon inni ka deftere ɗo ibnul qayyim rahimahullah ka deftere makko adda wa dawa o inni wondema haray ɗum hino jeya e sababuji ɓurɗi jogade doole fi sakkagol ko boni yo yanu hoore ma. yo Allah subhanahu wa ta'ala arsuku en waɗugol du'a uji laaɓuɗi du'a uji tawata harande ɗen toro hiɗen felliti jabagol sabu en jangoya joni ko honɗum haɗata jabagol du'a fi en andu du'a uji men ɗin ko fi honɗum wonde hiɗa toro ronka jabade ma haysi jabike neɓa e hiyay ɗo joni ceernojo on jonnayi en ɗen lekkele ɗon fof ko deftere suɓande hiɗen torino sifa ɗe deftere ɗo yo waɗi ka duɗe jange sabu naforeji buyino e nde deftere. o inni wondema fa innahu min aqwa al asbabi fi daf'i al makruhi du'a on no jeya e pi e sababuji ɓurɗi jogade doole fi duñugol ko aña duñugol piiji bonɗi e hoore bani adama on wa husulil matlub e heɓugol faaleji ɗin. o yiɗo ceernojo on addani en toɓɓe ɗiɗi. o inni du'a on no jeya e ko ɓuri jogade doole fi sakkagol boneji ɗin e hoore neɗɗo on. hino jeya du'a on kadi no jeya e piiji ɓuray ɗi wallude neɗɗo on yo hendo nafoore nde o faala nden. ko ɗum waɗi hebbine musidɓe ɗuɗɗingol du'a uji ɗin tentini non laɓɓingol du'a on hara waɗirali yingo. jonno ceernojon inni en du'a on kadi ko lekki tataɓi kin e inni aranum ɗum ko landagol ɗimmum ɗum ko jangugol alqur'ana wuride mere tataɓum ɗum ko du'a on no jeya e sababuji sakkotoɗi ko boni jonne nafoore. kono no gasa goɗɗo inna en ɗo joni hara min mi waɗi du'a uji ha mi ronki hila marno sattendeji mi waɗi du'a ha mi ronki o jaabo. ceernojo on no jaabaden ko fi honɗum haɗi jaabo. o inni walakin kono kad yatakhallafu atharuhu anhu o inni wonde non jaaba wongol du'a on ma duñugol bone on ma heɓugol ko moƴƴi on wonde ɗum no tulta toroɗa fi heɓugol moƴƴere ɗum tigiri tulta ronka latade toroɗa fi yo Allah dande bone hunde nden heɓe ronka latade ko ɗum wonani ɗo walakin kono wonde kad yatakhallafu wonde no lundo no ronka latade atharuhu batte du'a on anhu e hunde nde toriɗa nde. jonnon si ronki latade ko honɗum hanuɗa innude naya innude ko alqur'ana on jogi probléme ma ko du'a on jogi ella ma ko ɗum ala ceernojo no jonnudema ella wonɗo nder tongo imma li da'fihi fi nafsihi o inni nawnare aranere nde ko sakkoto du'a yo jaabu imma ittugol ko boni ma heɓugol ko moƴƴi imma li da'fihi fi nafsihi wonde haray ko sabu lo'ere toriɗo on ka wonki makko tigiri seke hara an tigiri hiɗa lo'ugol ngol ko ɗum mi ara ɗo toragol Allah subhanahu wa ta'ala hara lan sikkiti si jaboto ka jabotako ɗum non fewndo torotoɗa hari a fellita a fi'oraka ɓernde hiɗa jogi sikke ɗum ɗon lo'inima on sikke mo jogiɗa ɗon ko on lo'ini ko on foofini hadis on ko on foofini ko faalaɗa ko jaka mi andi ara ceernojon inni sa waɗi du'a ronki jabade ma a ñawdoriki alqur'ana ronkima ñawdude andu wonde ella on ko e mawoni ella on ko honto sanga torotoɗa hari hiɗa lo'i
lo'ugol ngol ko nun hari a fellita jaboto hara heɗa torade na mi anda ɗum si jaboto ka jabota ko ma yontigi ɗuman si waɗi ɗon piiji haray an a fellita bi an yakuna du'a wonde kadi noon lo'ere ma nden ko honto woni naafi haray a fellita woɓɓe kadi no wawi inno min fewnomi toroto harlam felliti ceerno jon kadi inni armiye to ma toɓɓere ɗiɗaɓere ko hatta wonde du'a ma men on jaabo bi an yakuna du'aan la yuhibbuhu llah wonde kadi no wawi wonde hara sabu haɗi du'awji men ɗin jaabo ko sabu ko tori ɗen kon allah yiɗa piide misal mi jooɗo misalligo mi juula min allah miɗo torima ya okkam mbuuɗi fii ko mi darnira makiwal beere ma miɗo faala ya okkam mbuuɗi fii yomi waɗu ko harmi yomi darnu hotel ka zina waɗete sadi noon piiji allah no wawma jaabinande himo wawma ronkude jaabinande kono simo hiɗuma o jaabinantama simo hiɗuma o jaabinantama fiyon ɗum par ce que simo hiɗuma o faalanakama bakkatuji o faalanakama hiite jahannama o faalanakama ɓittende yawmal qiyama ko ɗum waɗi ceerno jon ɗo inni wondema wonde ko sabu lo'ere toriɗo on tigiri tawata ko o tori kon hara allah hiɗa lima fihi sabu ko woni ka du'a makko ton minal udwani e jaggitugol piide misal toroɗa yo allah okke dole toñakari allah jaabinantama ɗum simo hiɗuma toroɗa yo allah okkanna dole min sokoyakari e hoore toñe allah jaabinantama ɗum noon ma toroɗa yo allahu subhanahu wa taala okkoran dole mi waroyakari e hoore toñe ɗum ɗon fo si allah no hiɗuma o jaabinantama jaka mi andi allah subhanahu wa taala sino hiɗi neɗɗo on o jaabinantamo kala ko hiɗa fi hon ɗum hatta o jaabinani sabu so o jaabinanima ɗum moƴƴanama yawmal qiyamati ɗum no wawma sakkade natoyaka aljanna makko o saloma jaabinande jaka mi andi du'awuji men go'o ko hatta ɗi jaabo allah no hiɗi en ko sabu komi tori kon allah hiɗa imma hara ko toñugol yimɓe ɓen ma hara ko toñugol allahu subhanahu wa taala ma hara ko toñugol hara toñeno e muɗum allahu subhanahu wa taala salo jabanagol joni noon fi o jabanakima nden hunde nde toriɗa ɗon wota sikku haray o jabak sikki du'awu no o woniri wo no o woniri o jaboto enen en sifoyto ka deftere ga wonde hiɗa wawi torade allahu subhanahu wa taala hunde piide misal toroɗa allah miɗo faala ya okkan 10 000 euros hara masibo wingi 20 000 euros no sutinoma allahu subhanahu wa taala ndara siɗi jonnima on 10 000 euros a ɓeydoya ɗon 10 000 euros kadi fi ngin masibo wi o sakkanoma masibo wi ngin kono hara o jonnalima 10 000 euros on andi duwama on jaabike ko kanko inni noddellan mi nototo la yuhliful mi'ad allah firtata aadi so inni tun torela mi jaabinana sa torike tun on ɗum o jaabinay kono non nano faaliraɗa non jaborto ko ɗo woni ellaw nano faaliraɗen non nano hawjiraɗa non rasen fami jaka mi andi wonde lan toro allahu subhanahu wa taala jaabinananmi kono ko masibo boji ɗin o sakkanolan wonde allahu subhanahu wa taala hilan toromo o jaabinananmi o marananmi lahara wonde kadi hilan toromo o jonnanmi kono ceerno jonɗo ko inni en wonde hiɗa toro hunde toɗɗo hunde ɗen o ronka latinde hunde ɗen sabu haray piiji no nder ton ɗi o hiɗa ɗum ko go'o en andi jaka wonde no sakko jabagol du'awuji men ɗin hara ko toriɗen ko allah hiɗa ɗimmon ɗum wa imma li dafi lqalbi wa adami iqbalihi ala llah wonde kadi du'awuji men ɗin no ronka jabade sabu lo'ugol ɓernde men nden e angal fewtugol ka allahu subhanahu wa taala ka du'awuji men wonde kadi si mi ari du'agol mi arani du'o kono ɓerndam nden no hucci allahu subhanahu wa taala mi fellita jaboto ko mi sifi kon nan hara mi fellita jaboto ma hara ilan sikkiti ma hara mi tiɗina fi du'awu haray si waɗi ɗon piiji ko ɗum ceerno jon ɗo inni wonde du'awuji men ɗin no ronka jabade hara ko ɗum woni sabu imma li dafi lqalbi ko sabu lo'ugol ɓernde nden wa adami iqbalihi ala llahi subhanahu wa taala e angal fewtugol sanga on tigi du'oto allahu subhanahu wa taala wa jam'iyatihi alayhi e moftugol fi makko o fuu jonna allahu subhanahu wa taala kon woni ɗum noon
haray wonde so tawini hilantorade hara min tigiri mi moɓa hoore an mi ɗetta fiyake an e mi ruttika allahu subhanahu wa taala waqta du'a sanga on tigi waɗata du'a jaka mi andi du'a uji ɗin kadi no jaaba hino jaabo tuma du'otoɗa wo koya muɗu fima fu jonna allahu subhanahu wa taala fewtina ɓernde ma nden e makko laɓɓina anniye on juula e nulaɗo sallllahu alayhi wa sallama waɗa no siforoyten noon haray ko ɓuri moƴƴugol sina faala du'a u koya hamdino taw hamdinoɗa bimana inna haray mi yettima allahu subhanahu wa taala mantamo haray ko an woni okkowo ko an woni arcikowo aw kilan ɗum ɗo ko moƴƴi hila okkimi ɓe guure manta allah ha hikka ɗon hon ɗum juulugol e nulaɗo sallllahu alayhi wa sallama juula e nulaɗo wowla haajuma on sa gayni kadi juulita e nulaɗo sallllahu alayhi wa sallam haray ko ɗum ɗon inna wondema no ɓuuri moƴƴude wondema e waɗugol duwawuji ɗi jaka mi andi ceernojon inni wonde duwawuji men ɗi no ronka jabade sabu en torike ko allah hiɗa ma sabu sanga toroto ɗen hara en fellita ma sanga toroto ɗen hara ɗen weltidi ceernojon noon piyani en misal muɗum misal ko fi hon ɗum haɗi duwawuji men ɗin jaabo sabu duwawu ko hunde wirninde na hunde nde renɗa jono ceernojon no piyande en misal e hunde nde hi'eten fi en faamu ko fi hon ɗum e duwawuji men ɗin haɗi jaabo o inni fayakunu ɗum laato ma bi manzilati lqawsi rahwi jiddan ɗum hino wa'iwa ndagawal hoyngal ndagawal pide misal flesh sa ɗetti ɗo joni fleshwal ndagawal tawa ndagawal ngal hino ɗaati hino wawiwa bukawol jabere sa waɗi sa moƴƴini ɗo an ndagawal hara jandi ndin hindi turi ndi ɓoɓi ndi ɗaati sa bugike ndagawal ngal yata ka woɗɗi haysi ngal cukkoyi kadi hunde ngal cukkata moƴƴa o inni ko non woniri du'awuji men ɗin wonde ko ɗum hatta ɗi jaabo fewndo bugiɗa ndagawal ngal hari ndagawal ngal ala doole kono fewndo kadi toriɗa hari ala doole par ce que ɓernde maɗen fewta haqqille maɗen fewta hiɗa sikkiti hiɗa a hoolaki ɗin ɗon piiji fuu ko hoore tooñe wonɗa e tororade ɗin ɗon piiji fuu ceernojo on hawtiti ɗum ɗon fof inni armi yeetoma misal muɗum ko honno wayi fiya faamu no wayi wasa ɗetti ndagawal tawata ndagawal ngal hara ngal yoora lampiɗa ngal yahata ka woɗɗi haysi ngal yehi kadi ngal cukkoyi ko ngal cukki kon kadi cukko asking haray ngal yoora ko ɗum oynani ɗo fayakunu du'a on hande kadi laato bi manzilati lqawsi wano nokkure inne ndagawal arrahwi hoyngal jiddan moƴƴa fa inna sahma haray manzilati lqaws ko innete ɗuma qawsu kaka ndagawal ngal ɗumannoto ɗon haray hiɗe gandi fleshwal ngal ka waɗata ngal ɗon ko ɗum ɗon innete alqaws o inni ɗon ɗon fa inna sahma haray ndagawal ngal yahruju minhu ngal yaltay ka hoore innen ka ngal lampaɗon minhu khurujan da'ifan ngal yaltay ɗon yaltande lo'unde bimana ko fala yetade sa ɗetti an ndagawal ngal ma fleshwal ngal a waɗi ka innen wondema ka leggal ka tirata ngal ɗon haray ko ɗon innete alqaws ɗa inne assaham sa waɗi ngal tawi ngal ko ndagawal ngal jogaki dole sa lampike haray ceernojon inni ngal yaltay tawa hingal lo'i ko noon kadi du'awuji men goo ko watta ɗi jaabo sanga toroto ɗen hiɗen lo'i wonde ɓerɗe men fewta wonde hara hilan sikkiti wonde hara mi considéra si waɗin ɗon piiji fuu no wawi lo'inde du'awu haray ceernojon faala yinude ɗo siɗa faala e du'awu ma on jaabo andeɗa toro koya toro no moƴƴiri hara ɗa salligi ara janguɓe inni ruƴƴa darɗe ɗiɗi yetta allahu subhanahu wa taala fewta allahu subhanahu wa taala mantamo toroɗa juula mantamo ha gasa juula e nulaɗo sallllahu alayhi wa sallama toroɗa ko faalaɗa kon juula e nulaɗo sallllahu alayhi wa sallama haray ko non tororte ko ɗum ceernojon ɗo inni o inni wondema kadi ɗo o jonni en piiji ɗiɗi salotoɗi yo jaabo imma hara koye hoore tooñe wonɗa e torade ma hara anga fewta o inni kadi wa imma li husuli lmani'i min al ijabati wonde kadi no haɗa
yo du'a on jaaba hunde haɗayde si heɓike nder ton sakkotonde jababuye on wa imma li husuli imma heɓugol almani'i ko haɗata min al ijabati e jababuye notagol min akli l harami no fuɗɗori wano ñamgol ko harmi wa zulmi e tooñe wa rayni dhunubi ala al qulubi kornugol bakkatuji ɗin ka hoore ɓerɗe wa istilai l ghaflati walshahwati wal allahu si tawi woni kañum kadi e welsindare nden e mbeleɗe ɗen e fijundaru ndun kadi hippike ka ɓerɗe meɗen wa galabatiha alayha ɗipiji ɗo fuu kañum kadi si fooli ɓerɗe meɗen haray ɗum kadi no sakko ko tori ɗen koyo jaabo ceerno jon ɗo inni waddanen ɗo nawnaje tati sakkotoɗe yo du'awu jaabo go'o go'o toroɗen ko Allah hiɗa yarlaaki ɗimmun ɗum ndeɗen tero hara enen en fewta tammun ɗum hara hiɗen ñamude ko harmi hiɗen tooñi hiɗen ɓerɗe men ɗen kornino waɗugol bakkatuji welsidare hara on tigi no wondi e ɗuma gafla welsidare alshahwa beleɗe allahu fijundaru hara ɗiɗo piiji ɗo fuu wa galabatiha alayha hara ɗiɗo fof folino ɓerɗe men ɗen ɗum kadi wallitoto fiita ɓernde nden fewtu jaka mi andi ɗiɗo piiji fof ko nawnaje ndeɗa gayno e deftere nden hara inchallah eɗen tori allah subahana taala hara e ɓorike e nawnaje boyi jonno ceerno jon ɗo waddi piiji tati sakkotoɗi en fi yo du'awuji ɗin jaabo ko kanko yewti nde yewtere ɗo yo allah subahana taala yaafomo yaafo en mo addan nden noon ko honto o cippi ko honto woni dalil makko yaltinalngol e ɗe nawnaje tati ɗo sakkotoɗe jaabagol du'awu e ceerno jon maki kama fi mustadraki lhakim min hadithi abi hurayrata an nabiyi sallallahu alayhi wa sallam qal ud'u llaha wa antum muqinuna bil ijaba ka deftere imam hakim ɓe filli hadith mo sahabajo maketeɓe seydina abi hurayrata radiallahu anhu ɓe filli hadith ɓe maki nulaɗo sallllahu alayhi wa sallam maki ud'u llaha tore allah wa antum hara hiɗon sifori muqinuna bil ijaba ko on fellutuɓe jabagol ndaren ɗo ko nulaɗo sallllahu alayhi wa sallam jonni en lekki aranike nulaɗo maki nde haray nde on toro allah koyo tawhi ɗon felliti jaaboto naya sikkito de par ce que sa sikkitike konko sikkitiɗa ɗon hande kadi lo'ini ɓernde ma nden lo'ini inden du'awu mo waɗɗa on wanno no ceernojo indini noon wasa lampike tawi wondema ka waɗɗa flèche ngal ɗon lampiɗa innen hara innen wondema koye nokkure ka tawata tiiɗa nulaɗo maki udullaha tore allah wa antum hara ono muqinuna ko on fellutuɓe bil ijabati jabagol jaka mi andi hara ndeɗe go'o go'o ko attotoɗen pointude ko attotoɗen ɗumannade koyen andu wondema ndeɗen toro allah koyo taw hara innen wondema hara heɗen felliti jaboto e ɗo ceerno jon jonni en nawnaje tati o addani en hadisa nulaɗo sallllahu alayhi wa sallama kaɓe maki wondema si en toroto allah yen toro hara hiɗen felliti jaaboto joni noon du'a u welsindiɗo joni himo natande en nanen o inni wondema du'a u welsindiɗo ma jogi jokkuɗo beleɗe ma ɗum toriɗo e hoore tooñe o fuɗɗori welsindiɗo on o inni wa'lamu anna allaha ande pellet allah la yaqbalu du'a'an o jaɓata du'a'u gafilin neɗɗo welsindiɗo laahin wonɗo e hoore fijundaru seke ndeɗa toro haraɗa fijude nayi hoore soobe ɗettirɗa du'a on ko ɗum fanda allah jabinta sifa on du'a o ndeɗa toro allah ko taw hara hiɗa fewti mum calculeɗo si goɗɗo mi piyana on ɗo misal calculeɗo si goɗɗo yehi ɗo ka roi on walillahi lmasalil ala si goɗɗo yehi ka roi on ɗo hidugol e roi on fiyo roi on huntanmo haaju ya hanka makko hara hiɗa nodda goɗɗo ka téléphone ɗa yewtida e o to hara anga kipali mo few haaju ma sottoy toon sottoyta allah kadi ko faala ndeɗen fewta mo toromo hara haqqille men ɗen no fewti ɓandu men ɗum no fewti ɓernde men ɗen no fewti hiɗen felliti wondema jaboto
ko ɗum ceernojon ɗo inni haray fellite la yaqbalu du'aan allah jaɓata du'a min qalbin ghafilin e ɓernde welsindiɗo laahin fijowo fa hada dawa'un haray e hino ɗo lekki nafi'un nafayki muzilun ittayki lidda'i nawnare. joni ceernojon inni wondema fellite ɓernde si nde welsindi ko nde toroto kon haray allah jabinta o inni wonde noon e hino ɗo lekki nafayki kin ittayki ki inne wondema nde nawnare. ndaren himo faala en addano lekki kin walakinna ghaflata alqalbi kono welsindagol ɓernde nden ma welsindare ɓernde nden anillahi gae allah tubtilu no bonna quwwatahu doole du'a o. welsindagol ɓernde nden nde neɗɗo on no toro allah ɗum no wawi bonnude doole ɗuyta doole du'a o makko on wawi ɗuyto doole o yiɗo ɗuyta doole. wa kadhalika ko non woni kadi no ɗuyta du'a o doole makko aklul harami ñamugol ko harmi. ñamugol kadi ko harmi yubtilu quwwatahu no bonna doole du'a on wa yud'ifuha no lo'ina kadi du'a on. wi ceerno jon sifanike en ɗo wonde ñamugol ko harmi haray no wawi sakkade jabagol du'a u wonde kadi jogagol ɓernde welsindide hara no welsindi e piiji ɗi nde la toromo welsindoɗa ka diina welsindoɗa ka juulugol welsindoɗa ka piiji buy haray ɗum ɗo fuu no wawi sakkade yo du'a o ma jaabo. ceerno jon noon waddani en hadith wonɗo ka sahihu muslim ɓe maki kama fi sahihi muslimin min hadithi abi hurairata qal ɓe inni wano no woniri noon haditha tabutuɗon ka deftere imamu muslim seydina abi hurairata filli ɓe maki qala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam nulaɗo maki ya ayuha nnasu kono yo himɓe inna allaha tayyibun allah no laaɓi la yaqbalu o jaɓata illa tayyiban si wona ko laaɓi. o yi oɗo hadis ko num tindini allah ko laaɓuɗo o hiɗa si wona ko laaɓi ko ɗum waɗi sa torike mo ko laaɓi o jaabinanta kono sa torike mo ko tuuni simo hiɗuma o jaabinantama simo hiɗuma. wa inna allaha tabitino allah kadi amara almu'minina o yamiri julɓe ɓen bima amara gomɗinɓe ɓen bima amara bihi almursalina e ɗin piiji ɗi o yamiri nulaɓen. allah ko yamiri en kon ko ɗum o yamiri kadi annabaɓe makko ɓen e nulaɓe makko ɓen. fa qala allah daali ya ayyuha rusulu ko onon yo nulaɓe kulu ñaame min tayyibati laaɓuɗi wa'malu salihan gollon golle moƴƴe inni bima ta'maluna alim haray min pellet miɗo humpiti golleji ɗin fuu ɗi wonɗon e waɗude ɗin miɗo andi golleji ɗi wonɗon e faggitade ɗin fuu. o yiɗo yewtere nden ko e annabaɓen fewti allah inni annabaɓen ñaame laaɓuɗi ɗin woɗɗite soɓuɗi ɗin woɗɗite harmuɗi ɗin. joni si allah yamiri wondema annabaɓen yoɓe ñaamu ko laaɓi allah inni min miɗo laaɓi mi yiɗa si wona ko laaɓi haray enen kadi ko en jokku ko annabaɓen jokkuno kon ɗaɓɓugol ko laaɓi e ñaama ko laaɓi ñamminira ɓe gure mum ko laaɓi. allah kadi ɗo allah noddi nulaaɓe ɓen wasi keɓe yoɓe ñaamu ko laaɓi. allah kadi daali ya ayuha alladina amanu ko onon yo gomɗinɓe kulu ñaame min tayyibati laaɓuɗi ma razaqnakum e ko men arsiki on. o yiri ɗo kadi allah yamiri nulaɓe yoɓe ñaamu yoɓe nafu ko laaɓi o yamiri kadi julɓe ɓe yoɓe nafu ko laaɓi. summa ɓay ɗum ɗum feƴƴi dhakara rajula o janti fi gorko yutilu safara mono juutina yaadu ash'atha sankiɗo sukundu aghbara inna mo sukundu mum ɗuma ndugginɗini bimana mo sukundu mum tawi ndugguno e muɗum yamuddu yadayhi himo fonta juuɗe makko ɗen ila samai ka kammu o inna ya rabbi ko an yo jeyɗo lan ya rabbi ko an yo jeyɗe lan wa mat'amuhu ñamete makko on haramun ko harmuɗum wa mashrabuhu njaram makko ɗan haramun ko harmuɗum wa malbasuhu conci makko ɗin haramun ko harmuɗum wa guzziya o ñamminirama kadi bil harami piiji harmuɗi fa anna ko honno yustajabu lidhalika allah jaabinirta ko ko jantaɗo o wonɗo e noddude ɗo ko honno allah jaabinantamo du'amu.
musidɓe julɓe kon ɗum oɗo hadis fandi nulaɗo sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki ko Allah yamiri annabaɓen kon ko ɗum o yamiri julɓe ɓen ko ñaame ko laaɓi jokkon ko laaɓi toroɗon Allah Allah jaabinanam nulaɗo noon sifi fi gorko ɓe maaki ko are ɗo miyeto on gorko e neɗɗo noddowo Allah ko honno Allah jaabinantamo ko o tori kon simo jogii ɗi ellaji sifaɗi ɗo innanga wondema nulaɗo janti fi gorko jotinɗo yaadu wimana wonɗo e hoore voyage tawata hara ash'atha sukudu makko ndum fof no lankiti peeña ko inete ash'ath ko nu sukudu makko ndum fof no lankitori ɗuma no fewtiri ni o peeñata sukudu ndum organisaki dankaka ash'ath aghbar nduggu bimana honɗum haray ko inete ko ghubar haray nduggu harano ka sukudu makko ɗo ko holli ko wondema ko neɗɗo wonɗo e safari woɗɗitiɗo ka makko sonjiɗo yamuddu yadayhi illa sama on no fonta ka kammo sike neɗɗo tampuɗo arowo joɗeni Allah jaabinana ɗum ɗo Allah okkan ɗum ɗo Allah okka ñande himo waɗude du'a o nulaɗo maki are ɗo mbiyeto on ko fi honɗum haɗi Allah notomo nulaɗo maki honno Allah notorto o ñamete makko on koko harmi jaran ɗan o woni e yarde ɗan koko harmi conci ɗi o ɓorni ɗin e ɗi o ɓorni ɓeygure makko nden ɗin koko harmi ko o ñamminira kon riwaya go hino woodi riwaya go e o hadis ɗo ko o woni e ñamude kon no harmi ma ko o woni e ñamminede kon no harmi ko honno Allah notorto noddandu o yi musidɓe wonde du'awuji men ɗin no ronka jabade sabu ko mi jokki kon piiji harmuɗi kono noon ko honɗum falade innude tawi hejjutu kadi fiiɗen yewtude ɗiɗo piiji damal tuububu yeno udditi on tigi no wawi tuubude ruttoka Allah subhanahu wa ta'ala jakamandi du'awuji ɗin kadi haray ceernojo moy nden wonde hino sakkoɗi hara ko hoore tooñe mi toriɗi ɗiɗi hino sakkoɗi si tawi woni la weltindi sangami toroto tati hino sakkoɗi tawata hara ko ila ñamude ko harmi miɗo gollirde ko harmi komi ɓorni kon ko harmi ñameteji andin koko harmi konko harmi ɗon kadi no wawi sakkade du'awuji ɗin yahanen ɗum illen wa zakara fay kañum kadi wa zakara Abdullah ibnu Ahmada haray ɓe maki kadi ɓe makateɓe Abdullah ibnu Ahmada fi kitabi zuhdi li abi ɓe maki wondema ɓe makateɓe Abdullah ibnu Ahmad ɓeɗo kadi ɓe maki ka deftere maɓɓe fi ruɗagol ɓe maki li abihi ɓe maki wondema ɓe naniri babe maɓɓe be maɓɓe sifani keɓe ɓe maki on non asaba bani israila bala'un ɓe maki israilan bala'u molanaɗo heɓuno israiliyankoɓɓen bala'u molanaɗo ɗo ko ceernojo on woni en e sifanade issa mo ben makko fillitanimo o inni wondema bala'u molanaɗo heɓuno bani israil fa kharaju makhrajan ɓe fo ɓe yalti ɓe fottoyi ka yaltirde ɓe fo ɓe fottoyi e terewi molanangi e tande molanande e toragol Allah Allah ittan men nde sattende Allah ittan men nde sattende Allah ittan men nde sattende fa awha Allahu azza wa jalla ila nabiyihim Allah nuli annabaɓe maɓɓe ɓen Allah wahini on tedduɗo o wahini e annabaɓe maɓɓe ɓen an akhbiruhum yo ɓe yeetoɓe nanda sen fami issa on ɗo ceernojon inni bala umolanaɗo heɓuno bani Israil ɓe fo ɓe moɓodiroyi e tande ɓe tori Allahu subhanahu wa ta'ala Allah jippini ɗon nuli inni yo annabaɓe maɓɓe ɓen yeetoɓe innakum takhrujuna ila said pellet hiɗon yalta ya fottoya ka tande bi abdani najisa e ɓalli soɓuɗi wa tarfa'una ilayya akuffa hiɗon ɓanta newe mon ɗen e an ɗo ko Allah woni e sifade
Allah inni wondema bala ceerno jon filli wondema bala umolanaɗo jippino e hoore bani Israil ɓe fo ɓe yalti ɓe fottoyi e tande mo kala no fonta juuɗe mum de inna Allah ittan men o balaw, Allah ittan men o balaw. Allah immini wahyu jippi e annabaɓe maɓɓe ɓen. Allah inni on fo hiɗon yalti ɗon torade lan kono ɓalli mon ɗin fo ko soɓuɗi, conci mon ɗin no soɓi, ko ñamuɗon kon hino soɓi, koye hoore toñidiro wonɗon hiɗon ari non moɓi e toragol lan haɓɓito mi jabinanayi on. Ko ɗum hadis on faami. Wa tarfa'una ilayya akuffa, hiɓe ɓanta newe maɓɓe ɗen yan. Allah non inni no kad safaktum biha dima, hiɗon ɓanta e an ɗe newe mon rufuɗe ƴiƴe e hoore toñe. Allah inni bani Israil ko honno mi jabinanta on koko wonɗon e torade ɗe newe ɗe wonɗon e ɓantude e an ɗe fo hiɗe moddi ƴiƴe warugol himɓe e hoore toñe, jattugol jawle yimɓe ɓen, doola e hoore yimɓe ɓen, wujja e hoore yimɓe ɓen, fena e hoore yimɓe ɓen, ñaama ko harmi. Hiɗon ɗetta ɗen newe fewtida yan inna koye mi jabinan on. Wa malatum biha buyutakum, on hebbiniri rufugol ƴiƴe e toñidirgol cuuɗi mon ɗin minal harami ko harmi. Allah enenni ɓe wondema cuuɗi mon ɗin no heewi tew e piiji harmuɗi. Al ana e ko joni non toroto ɗollan e ko joni non Allah inni ko joni non hina shtadda gadabi alaykum ɓaawo tikkere anden tiiɗi e hoore moɗon. Ndaren ɗo Allah subhanahu wa ta'ala o inni bani Israil wondema cuuɗi mon ɗin no heewi tew ko harmi, juuɗe mon ɗen no moddi ƴiƴe e toñidirgol. Joni non accon haami mono, kanko Allah accon haami mono moƴƴa non aron non innol lan koye mi jabinan on duwawji mum. Walan tazdadu minni, on ɓeydotako e an illa bu'dan sina wana woɗɗintinede e yurmede Allah nde mi jabinanta on. Allahu akbar. Si en ɗetti o hadis ɗo ma nde yewtere ɗo en jippininde e jamanu ma en tawni hulɓini. Wallahi himɓe ɓen hande no waywa liƴƴi ɗin ka maayo kumbe wawa kum profitude hoore ngiya no ñama ngiya anna on ko non jooɗora no waywa liƴƴi ɗin ka maayo baleji ɗin ñama konkoji ɗin kadi ñama toskoy koy ko non yo Allah subhanahu wa ta'ala rutten ka dina makko no moƴƴiri. O yi oɗo hadis no hulɓini ɓay woni ɓe bani Israil fewti toriki Allah inni ko honno mi jabinanta on ɗi du'a uji ɗi wonɗon e torade ɗe juuɗe ɗe wonɗon ɓantude tororo hiɗe moddi tew tooñe, cuuɗi mon ɗin no heewi tew ko harmi. Ndaren cuuɗi men ɗin wallahi haray mi ala e natugol e détail mo kala yo ñawan hoore mum ka nder suudu mum ton ko piiji jelu ɗi Allah hiɗa yarlaki woni ton, ko piiji jelu jannaɗa ma nanuɗa no harmi ha ɗo ni hiɗi nder ton, ko piiji jelu tawayɗi no ka nder suudu ma a nanino no harmi, wowlanoma ka bayanaji no harmi, wowlanoma malaika natata si ɗin piiji ɗon hino nder ton, wakkiliɗa accuɗa ɗi nder ton ko piiji jelu. Haray musidɓe julɓe ta en sakkano hoore men moƴƴere fi piigoy koye nafata. Wonde en innay en tuubi kono tuubu buye no mari mande ko honno mindirta mi tuubi ha ɗo ni kasatji musical ɗin no ka nder suudu am, ko honno mindirta mi tuubi ha ɗo ni piiji harmuɗi ɗin fop no ka nder suudu am, ko honno mindirta mi tuubi photoji ɗi mi tirino tawatara fewndo tawata mi hari on tuma mi fijay mi waɗay piiji ɗin fo ha ɗo ni mi sekali ɗin photoji ɗon. Tuubu buye kadi no mari mande. Akhdari deftere nde ɓurde yawade nden ko nde inni fi tuubu buye ko annadamu ala ma fat, ko nisugol ko wanno kon. Haray musidɓe julɓe ta en nder fu fi tuubugol, si en tuubi kala ko Allah hiɗa yarlaki kon itten ɗum ka nder cuuɗi men. O yiɓe ɗo Allah inni onon on accay ɗum ha mi monano on tuma non aron innol lan wondema ko mi jaabinan on. O inni Allah daali
walan tasdadu minna illa boda on ɓeydotako e an potte ɗon potte tawn torolan mi woɗɗintinayi on tun yurmede ande ko piiji jelu tawata hande hiɗen andi mawɓe men ɓawo ɗo wano no wonɗen e nanirde no mawɓe men ɓe ɓawo ɗo har si satti si woni tun ɓe fewti allahu subhanahu wa ta'ala ɓe torike jaboto hande en torike ha e ronki daren leydi men ndi en torike ha e ronki hiɗen andi ɗe balɗe ɗo kadi ko ɗum fewndika meɗen Allah subhanahu wa ta'ala dando en gere Allah subhanahu wa ta'ala dando en gere Allah subhanahu wa ta'ala ittu en kala joganiɗo en miijo bongo kala faalaɗo sakitude e hare hakkundeji meɗen naada fitina ka leyɗe meɗen yo Allah subhanahu wa ta'ala ittuma hoore meɗen haray musidɓe julɓe ruttoɗen ka Allah subhanahu wa ta'ala ruttoroɗen ɓernde laaɓunde ruttoroɗen kulol Allah ruttoroɗen wondema jogitagol deftere nden e sunnanulal on sallllahu alayhi wa sallam e heɗiɗen landitoro ngol bindol sakkitoro ɗo wa qala abu zarrin seydina abi zarri maki yakfi min addua no yona du'a'u ma al birri wondude e dewal sike siɗa faala yo du'a mum on jaabo seydina aba zarri ko on faala on misal faala jonnude ko yeetagol e wondema siɗa faala yo du'a ma on jaabo a wonday e ko wiyete dewal a wonday e ko Allah hiɗi kon a wonday e ko nulaɗo hiɗi kon a tertoto ko Allah añi kon a tertoto ko Allah subhanahu wa ta'ala haɗi kon e ko nulaɗo sallallahu alaihi wa sallam haɗi kon seydina abi zarri maki yakfi min addu'a'i ma albir yoni yo du'a u jaabo si on tigi no takkondiri e ko wiyete dewal o inni noon seede muɗum aremi yeeto on dewal e du'a u ko honno wa'idi o inni no wa'idi ma yakfi ta'ama min almilhi no wa'i wano lanɗan yonirta ni e ñamete ko o weli wo ko o weli si lanɗan ala ton haray hino manki du'awu kadi ko nodduɗa si dewal ala ton haray no manki musidɓe julɓe ruttoɗen ka Allah subhanahu wa ta'ala o yi ceernojo on yeetike en ɗo piiji nayi haɗay ɗi yo du'awu jaabu go'o ko taw hara koye hoore tooñe wonɗa ettorade Allah ɗiɗi tawa kañum kadi hara wonde hara hiɗa torade Allah kono haccuma ala ɓernde made no weltindi a fellita hiɗa sikkiti tati wonde hara ɗa ñamude ko harmi ɗa ɓorni ko harmi ɗa gollirde ko harmi nayi wonde ma haray ɗuma naya ɓum ɗum du'awu fiyen waɗu du'awuji ɗi jaabo en wonda e ko wiyete dewal wano no wonniri noon ñamete mon sa defi ko be waɗa lanɗan ma ñameteji ɓurɗi ɗuɗude ɗin fof si lanɗan ala to ñamotako haray musidɓe julɓe haray ko ɗo wonɗen e hattude joni noon haray ilan andintina hunde wotere hettude du'awu ko fi du'awu wonɗen e jangude inchallah en jango e ko honno tororte e ko saayi hombo torete e ko honno tororte e kadi torotoɗon ko honno haniri wonirde ɗum ɗon fof no arde yeeso mi falaka andintinde joni ko mi faala andintinde ko wondema du'awu kadi tindina wondema ko ya toro har a ɗettali sababuji ɗin hiɗa du'a ɗettude sababuji ɗin non toragol ngol haray e yewtoyay wondema no gasa goɗɗo landoɗo joni landal o inna Allah windino komi heɓata kon fof ɗo yomi mayde joni noon haray ko fi hon ɗum hilantoro ɗum ɗon e hi'oyay yeeso mi falaka adintinde jabawol ngol e hi'oyay yeeso haray du'awu on e ko windanaɗa kon ko honno sariya on wi hakkundeji muɗum haray en turke kala wonɓe e siwude ɗo manu ɗuma koni kaka réseau sociaux woni ko nokkugo haray ruttoɗen ka Allah subhanahu wa ta'ala toroɗen kadi Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala dando en gere ka leydi men Allah subhanahu wa ta'ala okko en lanɗo moƴƴo jeeya Allah subhanahu wa ta'ala okko en lanɗo moƴƴo yurmeteɗo ɓiɓɓe leydi ndin moɓidirowo ɓiɓɓe leydi ndin e hoore nunɗan hiɗen tori allahu subhanahu ko kanko jogui doole ko kanko ini yen toromo en fuu hawteten fewnuɗo woni toroɗen hara ɓerɗe men en no fewti hiɗen andi le 22 mars ko honɗum eɓɓaka meɗen yo Allah subhanahu wa ta'ala dando en gere yo Allah subhanahu wa ta'ala dando en gere yo Allah subhanahu wa ta'ala reeno en enen e ɓeygureji meɗen hiɗen tori Allah subhanahu wa ta'ala mawɓe men feƴƴiɓe ɓe yo Allah subhanahu wa ta'ala yaafoɓe yo Allah subhanahu wa ta'ala yaafoɓe son hiɗen jooɗi leyɗe porto ɗo hiɗen waɗa darsuji fi diina haray ko jannugol kadi mawɓe men ɓen sabu haray ko kamɓe neyi en diina e hoore diina
andini en dina idan tori Allah subhanahu wa ta'ala ka wonde ga kadi Allah subhanahu wa ta'ala reno en eden nawnaje yo Allah subhanahu wa ta'ala okkore nafa de leyde danda en bonne de leyde yo Allah subhanahu wa ta'ala wadu leydi men din leydi nafayndi leydi gandal leydi hikkotondi yeso e nder leyde den fu banta fi menen banta fi jurriyaji meden moɓidira e ni ka aljannaji haray musidɓe julɓe hebbine waɗugol du'awuji hebbine waɗugol du'awuji fi ɗe leyde men yo Allah subhanahu wa ta'ala dandu en gere yo Allah subhanahu wa ta'ala dandu en gere haray ko ɗo wonɗen e hattude inchallah darsu men ɗuma darsu men aro on mi dara titre on haray inchallah en jangoye wondema du'a u kadi ko lekki ɓuruki hettude e nder lekkele ɗe goɗɗo hani ɗettude ɗen haray ilan hatta ɗo wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh.